Wambwira ikintu kiba mu mupuri ntabwo nge nzi ikintu kiba mu mupuri. Umupuri si ubwo uribaza ikintu kibamo, ibaze nawe umupuri ukuntu ungana. Hari umupuri urabona urenze se cyane munini ariko ukavamo injerekani y'amazi. Yamnutse ngo kuki ko nkurongora ukaniha wanjije wa kigoryiwe ko wabaye nk'ibase uniha unishwa n'iki. Naye ndamusubiza nise niyo mpamvu ujya kureba indano no zitabaye nk'ibase. Tise hanze wabona umugore ubumbye ku buryo atabaye nk'ibase. Umva rero uyu mugore nibwo yakoze amakosa akandi umugabo w'amabyaye igihano bagomba kumuha. Yego. Nukurara muri gereza akumva ko ikosa go gukanda amabya ari icyaha. Umuntu babyaranye musaba imbabazi kuba akanza amabyaye. Ntago namukande ngo mubabaze ku indi kiba mu mupuri n'iki kiba mu mupuri. Uzatinye umupuri utuma wemerera umuntu ibintu utazamu, umupuri utuma wemerera umuntu itike y'indege, umupuri utuma wemera ukamuhereza ikiyaga kitari cyawe, umupuri utuma umubwira ngo uzamuhereza imfunguzo z'inzu nawe randiroda kuri bubi uri mu minsi ya piriya. Tinya umupuri ushobora gutuma uwundi mukobwa afite umupuri nawe ariko akagenda ku mupuri mugenzi we. Aho rero niho umupuri urengeye. Mba nari mupumbuye masikini. None se ngiye nkumbuye za bizu wajya gumpa ku munwa sha abakiriya bagiye.